te we kan idia jo me mi bialinga bala men chitwok rewi ki juba ka dio jeno shiru dan dial chicken ling men chalat nuertin charen matkel ke kim yadit nuerto to charun realika ka sha warga cha je compile ken chicken lat gwaskel warga mo no cha shoot ken cha ga gwartin en ken panki do ban chicken shoot ken gwartin ge chicken atany kan dial ano biga barar ka bi ken nyot win mon ka nyut ken netin konti la jang no ken ne re kondong met kake eno nuari ki nuar society ala don nuari kan kenek ki kan ka target kuma kirma yadit shilol gat coach ti Simon kun poch ke parkour la Stephen parkour kene de mon ko ken by the way sure not chup kan welkel sure Tony kene tin kon tin sharu de realika no biken naga naka nuari ki dob dana kwa no target ke je biken a lari shi tok ne titi ngai kon store ni ken kandial ngai kon Simon kun poch ngai kon lol gad kot ngai kon Stephen parkour ka ngai kon ka ne diala ko ken kon tin ci bani ala no raidien ki men kana ala de lemu akana tok bi angaje no ne ne dogti tiken ke role to goal to can play ye nang jogo mat ka kun poch karon kin dangre di wal jok waze dane to ga nang wari ka je rewi ke juba akir me yadit me kir me yadit you know chenetin konti la jang chega mobilize ji dawi ni ken chega mobilize chega nghiech chega moy ke kwak tila mech ne re to tidde chala dot ko benteten that time Simon kun poch teten and wenam ken karodian which kiram kel me karod wo nyime nakana ke 2013 you know ni me kwanwer kwa kanak can a letter of condemnation can a jamagor manyudo jen loy de kan wore ketin konte chana ka kirma yadi de ne kir de ne jane jongore kuma ka kinwer comment ba chi ka ngodba ka milya kene en wo yen wor ki politician medier ike ting nuore ka cha nuore anek tetin a chengo da alarme ala da kir no teleje chongodba woni jen ka woniam me shang e dan chana je jeken wo chenyo ko muraje ba ano 2018 peace agreement ku jen wo cha ja tan jen tal mi chal 2018 peace agreement in fact yala do ne the SPLM party should distance itself from that 2018 peace agreement a lot of like peace agreement and malamora metanya Dr. Machar kenekir meta kene jen ku ko re dana ci to 2013 me cha more than 20,000 ki 40,000 nuori cha gan nakre wi ke juba jen sai dana ci to chude me Michel ke me Simon kun po che deny a jen tele mi tele mal mi cha tan ke 2018 melono di tele nuori ya nak ke 2013 jen lo mon ko it was part of that by the way kene de konte na kan nuori cause che bendon nuori ne kan be ngote gwade dan titin to right now chala kwai nije la third deputy ka kuma SPLM ke second deputy ka kuma SPLM pinkir mi yadi a chojo mo chojo lat kon dial reaction jare ne ngi social media ne wan lo ne jadal no ka do be dan e chelat ke well here is the thing ka kor mi charach you know charod bu mat kel ke bono dana nang nuore you can warga me kan kulur yale ka warga ko kon right quid and then
kana lat karwade ci kan ne dial ko kenten nur politician en tere ki juba ci kan ci ken dial kan gor ke charen mat gaskel ci ko dole nen ci ka come up with the written report mi ci kana gor e ci kana condemn report da ne chalat akum United States ano cha nur ya target rewi ka South Sudan ya na cha ko bombard an bombard me da ne ci to me na kana krenial ano ci gar ci bunyal no ne me a ken ci tok a ken ci tok man cha la the international community e kon wori ten la community kine de na kane nak a ken kan wer kan kan nak ken wer kan kan nak because these are people care part of Nathan kon na kan wer de ken kule de ken kule la ri no cha no re an ka ken Nathan kontin kure kujela course kwa la ko yo ba no ba ko nak wala ken kon witin no mo cha na we ke Stephen Parkour ban kule we ka dol gat ko Stephen Parkour kon nen what they done a me cha da ko char me cha de yen and then me cha yen and then cha de yen bojan and Parkour why they detain ne but then after that chiketika agreement ken kir ya kir jogo no to ba jilwak then cha pot kang chol ti me shaling che chu testify video che chu la de joj and me dan show the lot me jene cha jogo no jin bu goda ko char bu kan to la ro no kay 2025 chana jiling ne by the way me ci calling jene ci calling no ne cha pot kang cha jogo no jin bu goda ko char bi kan che la no che lok cho pot kang cho lo ni cho lo re ti jen and then cho Stephen Parkour cho juk cho nok cho ai kwan la interim chairman yen ko longu tin tam cho la di interim chairman ka kume SPLA ayundan men la highlight ke kirma ya ci kume SPLA ayun de pin da kam cha kon all this thing chana kan en walen Parkour cho de tenen niam ken de kontin lat ke jen wone men cha la de kum United States de ka tel no re anak manore anak nasir nur cha anak fan gak nur cha anak re lo ka ko agwazi den kan nur nek tino a hapanal a jongle a unit state come chana target chakan but these people didn't call and cool deny these are the problem kanur community chana ben kalul gat ko che rieti jeglon chara ne ko gwade chu rieti jeng ka lunga de dial content cha de la ram la leader ram chal ka kor kim gijo bala kor in the future ke gijo no kor je togba me chala ne kenyam cheri reject chagala cholan werno nuari ke terrorist ke nuari ke ne reject nang jaram kel kanur community a leader mo kwa trust ke ngat ke te kel ganda kam charne and I remember spinning ke ko ne to gwaze dan no che condemn ne no mum nag nuari ke ja ajane cha wor cha impose on us la nuari ke kuma SPLM ke ne ko la nuari ti la no leader anga akira cho ke cho nuari cho jan sa ke juba chelat no joy ke video de namo chu kono ngach but gwaza mi mechi kire mechi wuri me ti ai we kum ke mi yadi da chola ni kire no e tribe de e dore e jene dore chwale kire ma yadit rami mo mete ke kire e dor kire mean that bazil sapone kire ko bu kon bi ko de jekos metela kon mi jeke I mean mi chilat kire chilat tentel kon bi jek that was the reason right now she tum wan cheke encourage lung no de kalat te de no de na ke je she nasir incident ran che tok che buri be ne to we ka we dial ko ken che lo gat ko che contributed che kon wadial che la bon wo ba ko ba ka baje gwadon ke leo that surrounding areas ke that corridors baje deal capture kuma SPLA ba nur ba lele ba ga joj na makarwa da ke general kwar ka nur community mu ke no leader don da te kangu don da te kamala actual ke te ke goal no there which so down there jerwai but be roi loro bang be roi ko charge ko ingetet but these people who contribute ko bunware big jek cause we can know and democracy gorgare ka so dan chebu pare ka so dan democracy ben biken civilian entity na kan gati kan etin kontin bu korbe ko nyirun kam wa kam power run ken gu yena bu ko korbe kan jek no chicken bu jek okay ci kon ngaji no ci kon sun tien chana linga kwidien kon man ben ka jale tere chicken go letter chikana gor lat ken roje chala the international community en on wer shaka nek kan na ka ke evident cha nyot no jene man cha no ne ka je cha no cha ka bug medan kana sa cha wange kem kole cha no cha ka fan gak bu ka kem na hospital ka ko belan kan everywhere well gap bu ka na ko mu kenya ku kan le deny ni mu the humanitarian aid workers this foreigner 10 contin tetere wike so sudan to ke humanitarian aid tin to ko lok
chicken la de George and odi chanwer ya nak ke ure ngoy kenija so no mo changa jenedia ane tin and ken this is not true ken were kon chiga berar eno kon chigne ngu chigne net kon ya nak ane nak walte ke jubare hoteli cham ken kwan ken cham ken ka toy ken gonati go mas ken piken go mas ken ke rey wech enten werten quick ken mandan le ro tin ko nakana ne chiang 24/7 adini ken jakan ken and these people are part of the problem community so jenda le ro ne men so mbana we woni am kon were goro jena bana ka identified no kan ngandin kon naka kon ala ne chiang no nuori men na kon ngu disunity that's why we are suffering but we want to take entity this politician bana ka identified bana ko were community because community dan te jiek akon ala ne chiang me chaw china te ka matini la jallo but that's the reality and today chi kon ne already message benen ko chi kon la ne je chele la shawe chala de chen ko nya ke chala da nga ngai ko ne je already lat ken ke ted ne ka jodien ni ke video ne ke te ra mo go inga gwad men ngai ko ne je no che tuo ke je no gwi ko na ka wen ko so lat kon me chala da ken ko kon la gor ba nga je le dia so jena dan tuo no mo ne men de kon ko len ko re ke je ne ke de kon chu mo je kon wer tane ke mat chana jen disunity me jak kwar kon ko bika la ledo bika la dar bika la ne no kan rodi chicken der community chana gor ban je wot because ran ti mitem jem chalat badil jogono jin chimi je kelat accountability by the way very important re we mon kel me cha accountability cha je to ko na je ran chala da ko che janga je men chala de mi je che de ngany ma la ngai ndong mo gwa so yene de kon ti shi maniken chwa ne kun to chwa ke support cause ne ken kon chicken ne rodi ne ken kon gwaye ani ya te mal bana je kan na da report and bana je bye bye